dragi moji i dobrodošli u novi video. Danas sam za vas pripremila šminkanje jednim brendom, a taj brend je Aura. Ova košarica je puna Aurinih proizvoda, ljudi moji, potrošila sam toliko novaca da me srce boli i iskreno se nadam da će sve biti odlično i da će mi se sve sviđati. Aura, you're welcome, stavi me na PR listu da više ne moram trošiti novce, a vi ako vas zanima kakvi će biti moji dojmovi o ovim proizvodima, nastavite gledati. Proizvod koji ćemo isprobati je primer koji mi se jako svidio kada sam ga isprobala u drogeriji. Zove se City Lights, odnosno Strobing Cream. Ova baza ima sjajan završetak, tako da bi trebala biti odlična za suhu kožu, jer suhoj koži uvijek fali taj sjaj. Ona vam je nekako gelaste teksture, podsjeća me na jelly ovako kada gledam bočicu. Kao što je rečeno na ambalaži, primer stvarno daje lijep sjaj koži, onako hidratizira na sekundu i malo hladi, ali ništa specijalno. Sviđa mi se što nemate velike čestice glitera, nego baš onako daje sjaj. Za sad ima plus, nije navedeno da on popunjava pore ni ništa, nego samo da daje sjaj. I nisam rekla, nijansa se zove Street Vibe. Za puder sam se dugo nječkala koji ću i na kraju sam uzela ovaj Take Care of Me. I dalje ne znam je li dobar, ali kada sam isprobavala pudere od Aure, svi su imali nekako presuh završetak, a s obzirom da imam suhu kožu, to nikako ne bi izgledalo. Ovaj se činio nekako još i najbolji, dosta hidratantniji i masniji od ostalih. Uzela sam nijansu 801 Light Beige, nisu bile baš neke nijanse u drogeriji. Ono po čemu je ovaj puder poseban i po čemu mi je zapravo bio plus je taj što ima vitamin C i ima SPF 15. Većina takvih pudera je namijenjena baš za suhu kožu, jer serumi dosta daju to ulje na licu koje masno košci ne vole. Tako. Ovo puder je dosta gust. Lijepo prekrivanje. Boja mi se baš stapa s kožom. Pogodila sam, to jest nisam pogodila, nek sam potamnila na moru, ali nekako mi se čini kao da je moja boja kože. Jako dobro prekrivanje. Puder izgleda fantastično na koži. Stavila sam samo onaj sloj od pumpica koji ste vi vidjeli kad sam istisnula na lice i ostavio je taj zdrav sjaj na koži. Super je prekrio, dobro, ima par stvarčica koje i dalje ne može prekriti, ali ima puno bolje prekrivanje od većine pudera koji su u mojoj kolekciji. Sad ću vam približiti kameru da možete bolje vidjeti kako moje lice izgleda, samo da me zoomira. Ja se nadam da sam zoomirana, da možete vidjeti taj sjaj na koži koji ostavlja. Jako mi se sviđa puder. Ne uvlači se u linijice, ne izgleda kejki na licu, za sad je super. Idemo dalje na korektor, moj omiljeni, ako me duže vrijeme pratite onda znate da ga obožavam. Zove se Correct Me i njega koristim godinama, kupujem iznova i iznova, toliko je hidratantan, ima laganu formulu i dovoljno prekriva. Ako nemate velike podočnjake, bit će vam super, savršen je za svaki dan. On vam se izblenda doslovno u roku keks i možete ga nadograđivati ako niste zadovoljni sa formulom. Ovo je jedan sloj korektora, ja ću staviti još malo na ove tamnije kolutove i ostavit ću da duže odstoji kako bi ga koža malčice upila i onda će dati puno bolje prekrivanje. Inače, ovo je nijansa 302 Pastel Beige. Aura u zadnje vrijeme rastura s kremastim proizvodima, tak da nisam mogla da ne kupim par. Prvi koji ćemo isprobati je ovaj Quick Stick, koji je inače stik za konturiranje. Mi ćemo danas koristiti samo ovu stranu za konturiranje, jer ova strana za posvjetljivanje mi ne treba, s obzirom da imam svoj korektor. Ja ću ga staviti na svoju čeljust i malo iznad i na čelo. Zapravo boja je dosta sivkasta, tako da možda bi ju i mogli isprobati ako ste rozog potona. U ambalaži izgleda puno toplije nego što zapravo je. Jako lako se blenda. Pogledajte ovo. Nije mi istaknuo suhoću, nije pomaknuo puder, lijepo se izblendao, ne izgleda prljavo. Ma, fantastično. Idemo sad isprobati i rumenilo. On se zove Cheek Stick i nijansa je Cocktail Peach. Onako je nekakva rozo-breskvasta nijansa u pitanju. Uzela sam najprirodniju kako bi mi samo osvježila lice i nju ću koristiti s prstima zapravo. Jer sam vidjela da na Instagramu djevojke većinom koriste prste. Možda se tako najjednostavnije nanosi. U jako lijepu bojicu daje. Nadam se da možete vidjeti. Jako lijepa prirodna bojica.
ne treba vam ni puno proizvoda. Sad ću to još ublendati ovako sa Beauty Blenderom. Rumenilo baš daje lijepu prirodnu boju obrazima, nije pretjerano pigmentirano i dosta se onako ublenda u kožu pa izgubi tu nijansu, ali za nekoga ko ima suhu kožu ovo je savršeno i za nekoga ko ne voli prenapadnu šminku. Dakle, ako želite da vam koža izgleda kao da nemate šminku, onda ćete ovo koristiti. Meni se osobno jako sviđa i sad mi je žao što nisam uzela i highlighter u stiku. Od praškastih proizvoda za lice uzela sam si ovaj bronzer koji se zove Safari Trip, koji ima predobro pakiranje, dakle ja sam oduševljena. Pogledajte ovaj leopard uzorak, predivno izgleda. Kad sam ga svočala, on vam izgleda onako šimerasto i siv je. Možda će mi sad biti presvijetli, ali probat ću ga malo staviti, jako mi se sviđa. Dakle, uzmete kist, sve to izmiksate i dobit ćete jednu divnu sivu nijansu. Dakle, uopće nije topla. Mislim da možete vidjeti da je onako više sivkasta. Nanijet ću ga samo lagano uz konturu, ne želim ga staviti na područje rumenila. Na mojoj koži baš sad i ne dolazi do izražaja, jer sam dosta tamnija nego što je ovaj bronzer, ali lijepo se blenda. Imam i highlighter. Ovo kad sam svočila nije mi se baš dopao, onak ima puno boljih, dosta je suhe teksture i ne ostavlja toliki sjaj. Zove se Moonlight 220 je nijansa, a piše da je satin teksture. Ovako je bijele boje i imate par nijansi, dosta druge su ili roskaste ili su nekako bile pretamne za mene, tako da sam ja uzela ovu najsvjetliju. Njega ću nanijeti na jagodične kosti. Pa ono, daje zapravo lijep sjaj, puno ljepše nego što je to izgledalo kad sam svočala na ruci. Jel vi to vidite? Pogledajte ovaj tu dio, nekako svijetlo i ljubičasto, to jest tak se presijava. Nije ružan, ali ima puno boljih koje sam isprobala. I ekipa, kad sam već stavila sve te praškaste proizvode, onda ću staviti i rumenilo praškasto koje imam. Ovo je nijansa 227 Sugar Babe, koja je inače izašla iz kolekcije, ali Aurina rumenila su vam pre dobra i ako niste isprobajte, vrlo su povoljna, a odlične kvalitete. Ja ću ga samo malo staviti na obraze, ništa pretjerano. Tako, samo lagano. Da onda dobijem malo bolju boju svega kad već imam praškaste proizvode. Uzela sam i dva proizvoda za obrve, jedan je vosak, odnosno gel. Jel je gel? Da. Brow gel. I druga je baš olovka, zove se Brow Matic. Netko hvali Aurine olovke, ali ne znam koje. Bile su dvije verzije Aurinih olovaka, ja sam uzela ovu tanju. Bila je ona baš, ja mislim, što se šilji i nadam se da nisam pogriješila pri izboru. Prvo ću staviti ovaj gel, mislim da sam uzela transparentni. S njim ću samo počešljati obrve, tako da stoji na mjestu kako bih mogla lakše nacrtati. Super mi je stvarčica, lijepo oblikuje obrve, ali ne znam koliko će dugo držati, to je već problem. I sad kad se gel malo osušio, možemo isprobati olovku. Ja se iskreno nadam da sam uzela dobru nijansu. Olovka je dosta suha, iskreno volim više kad su suhe za obrve nego kada su one mekane, jer se mekane jako trgaju i ne ostaju dugo na obrvama. A sad ćemo vidjeti koliko sam pogodila nijansu. Ma da, ovo je super. Jako mi se sviđa, već znam. Dosta je slična mojoj Max Factor omiljenoj olovci. Ja ne znam jesu se meni standardi smanjili ili se meni u zadnje vrijeme sve baš stvarno sviđa. I s druge strane ima četkicu s kojom uvijek počešljate ovaj prednji dio da ne izgleda previše napadan. Idemo sad na oči, znači do njih sam ostavila za kraj. Kupila sam si bazu za sjenilo, zove se Prime Me. Piše da ima vitamin E i da je bogate teksture, lako se blenda. Ja inače uvijek baze za kapke nanosim s prstima, to je blendam ih s prstima. Ova je u boji kože. Mislim da će biti ok. Inače fali mi baš baza za sjenila, tako da sam morala kupiti, htjela ili ne htjela.
Što se sjenila tiče, uzela sam si ovaj mali kvad koji ima samo 4 sjenila. One velike palete su bile oko 80 kuna ako se ne varam, a nijedna mi se nije svidjela, dosta su bile suhe i odlučila sam ne trošiti novce jer sam znala da ih neću uopće koristiti kasnije. Ja većinom koristim Anastazijine palete, tako da ove sve drogerijske stoje i bilo mi je glupo jednostavno trošiti novce na to. Ova sjenila su u nijansi Koper. Uzela sam, ja mislim, najsvjetliji tip, jer ovo su nijanse koje najčešće nosim. Naravno, ja ću upotrijebiti ove smeđkaste, ovu ljubičastu, ne znam što bih s njom, možda ako nešto smislim ubacim ju negdje, ali koristit ćemo ove smeđe nijanse. Ovu roskastu ću koristiti na cijelom kapku. Tako. Ima lijepu pigmentaciju, dosta se truse zbog mekoće. Da, mekana su sjenila lijepo. Znate da ja nisam osoba koja radi neke moćne lukove na očima, ja više volim proizvode za lice i potrošit ću sat vremena ako treba na lice nego što ću potrošiti na oči. Jednostavno neki ljudi više preferiraju potrošiti toliko vremena na eye make-up, ali evo, ja nisam jedna od njih. Jako lijepa nijansa za cijeli kapak, doslovno možete napraviti samo ovu nijansu, dodati malo highlighta u unutarnji kut, maskara i to je to. Stvarno jako lijepa, prirodna za svaki dan i ima super pigmentaciju. Ova kad ju pogledate tu u ambalaži izgleda onak kao da će se stopiti sa bojom kapka, ali nije. Idemo sad na ovu malo tamniju smeđu, nju ćemo spustiti ispod krisa, odnosno stavit ćemo i detaljnije u kris da dobije malo dimenziju. I ovu perlastu bijelu nijansu ću staviti u unutarnji kut oka i uz rub obrve. Ovo ima ljepši sjaj nego što ima highlighter, bolje da sam nju stavljala umjesto highlightera, ne znam možete li vidjeti koja je razlika između sjaja. Ova šampanjac bijela me definitivno kupila, a i ova smeđa koja je jako velika isto stvarno nije loša. Jednostavan luk, a toliko efektan, barem ja mislim. I za kraj ostale su nam samo usne, imam 3 proizvoda koja ćemo isprobati. Prvo je olovka, odnosno lip liner. Nisu mi njihove olovke baš nešto najbolje, zato što su dosta suhe. Trebate dosta stisnuti olovku kako bi ostala boja. Inače, ova boja olovke je jako lijepa, zove vam se 57. Dakle, imam klasičan ruž ovaj u buletu, nijansa je 705 Drama Queen, onako je dosta jarka, ne znam kako će ovo izgledati, ali imala sam, to jest imam, ali ne ovdje, i tekući ruž što promovira Severina, ona je bila na onoj reklami, ali ti ruževi su mi toliko suhi da je to katastrofa, toliko isuši usne, zatežu usne, nijansa je predivna, ali mi je nenosivo. Ruž ću samo malo natapkati. Ovi klasični ruževi su odlični. Onako su mat, ali ugodni na usnama. Ne potraju najduže zato što nisu kiss proof, odnosno ako ćete jest nestat će vam cusana, ali ovako su predivni. Podsjećaju me dosta na Avon mat ruževe. I jedan novitet koji sam planirala kupiti da nisam snimala ovaj video je sjajilo. Ja sam uzela prozirno. Imate cijeli raspon ovih novih njihovih sjajila sa onim glitterima unutra. Meni se ti glitteri ne sviđaju pa sam uzela 0,1 lira, valjda se tako čita. I inače sjajila su Star Gloss. Ovo je potpuno novo u drogerijama, tek je stiglo, možda ima mjesec dana. Sjajilo nema mirisa. Lijepo se sjaji. Sjajilo mi se jako sviđa, baš jako. Nije ljepljivo, onako je više na nekoj uljnoj strani, ako je to moguće. Malo imam osjećaj kao da sam ulje stavila na usne, ali ne smeta mi. Možda da sam stavila manju količinu ne bi toliko bilo primjetno. Znam da ovaj ruž definitivno nikako ne ide sa ovim outfitom, ali pokušajte zažmiriti. Ono što danas neću koristiti je sam u žurbi, a zapravo vidjeli smo već par puta da koristim, tako da neću vam ništa novo revolucionarno otkriti, su trepavice i ljepilo, ali imate moje preporuke jer Aura ima najbolje trepavice i ljepilo, tako da si to čekirajte, vrlo povoljno i odlično. Ako vam treba nešto hitno za svadbu ili za neku svečanu priliku, one su vam najbolje za kupiti. I to je to za ovaj look, ja sam jako zadovoljna, ovo je nešto što bih ja nosila na dnevnoj bazi.
Osim usana, zanemarite usne, pravite se da ih nema. Nijedan proizvod mi nije bio loš. Možda najlošiji proizvod koji sam isprobala danas mi je bio highlighter. On nije toliko loš formulom, čak sam mislila da je puno suši nego što zapravo je, ali ne sviđa mi se odsjaj koji daje. On je više onako plavkast, ne mogu vam objasniti, i prebijeli je. Nije nešto što bih ja nosila, ali nije ni loš. Mislim da bi trebao imati više sjaja nego što ima same te bijele boje. Evo, to je moja zamjerka. I proizvod koji trenutno nije po mom guštu, ali će vjerojatno biti kad ću biti svjetlija, je bronzer. I dalje mislim da je fantastičan, ima tako divnu sivkastu nijansu koja onako ima neki blagi šimer u sebi i sigurno ću ga nositi po zimi. Sada evo, pretamna sam za njega pa mi nije baš po volji. I sad da vam kažem najbolje proizvode, definitivno bez razmišljanja, najbolji proizvod mi je olovka za obrve. Toliko je dobra, ja sam oduševljena. Suha je, a opet joj je lako nanijeti. Ima odličnu pigmentaciju, vrlo je tanka, možete s njom iscrtati sve dlačice. Oduševljena sam kako mi obrve izgledaju i u mojoj je boji. Ja sam vam uzela nijansu, mislim da vam nisam ni rekla gdje piše. Dark brunette. Ono što jesam. Zatim mi se jako svidio stik za konturiranje, on mi je fantastičan. I rumenilo. Također nije loš ni puder, on mi je isto jako dobar i nastavit ću ga koristiti. Jako dobro izgleda na mojoj suhoj koži, ne biste vjerovali. Evo, toliko sam puta prošla pokraj ovog pudera i nije mi palo na pamet nijednom zastati i isprobati ga, tako da sama sam si kriva što ga nisam prije otkrila, a vama preporučujem da si ga škicnete jer izgleda predobro na licu. Nijedan drugi proizvod nije loš, svi su mi bili super, neću o svakom sad pričati posebno zato što sam u žurbi, ali ako vam se svidio ovaj video dajte mi jedan lajkić, čekirajte Auru, a mi se gledamo u sljedećem videu. Pusa!